Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong Angela Rengat haringkat bat ki katu kaningut kinong di Madan. Haga khalai tere unai lar arhajar apuar. Kilalet ban ujor da ke ejahar halat mukra police station. Bandawa ban kem ye kibri bashim kabu. Bat don kti haga ban pen sapriang ye kubor lamler. Haga be dei bat kinong shong di Madan. Hadian bakala don ke jing sapriang jong ki video. Ki bapen i ya ki katu kat ningut. Ki balalet ban ke litoken ya kinong di Madan. Balaya thu bakadei kakong Angela Rengan kabapha iki bansyong bandi ha kini Madan. Habayo ban yakren bat kinong di Madan. Kilaya thu bakilawan ban penting ya ki basyong di Madan. Bat kilalet ru ban the iki mar ki mata ki jong ki Madan. Wat ya ka kerteng jong ki ru kimtre ban penpau habala keli da kinong di Madan. Nakalyang ikong Angela ile thu baki breu ha ka video ki penbori kinong di Madan ban se ya ka kerteng jong i. Bat ki persyang ban pen thok brea yai bat ya ka seng jong kinong di Madan. Ila ong basyen kan sadon ka town vending committee banwan ra ya ka sukasan ha kalet kawan ki pat ba ban pen ben no i ki jaka syong di jing di na ka benta baro ki badi Madan. Isuan penting sendiri masuk syari Madan adu harget syaki syaki pun fakta keluarnya padan reh tu nomor kipun yang ada lawan ngan lu siki hame hapo fasilitasi yo penting kita mar maka jadi Madan ni beri ek tang kip kan ni nomor mat lawan mah mission tu kita wala ya kita bataya teknologi kita sampai isuan beli dia kemudian edisi yang dan kontak kulit baru ini suatu bawa ke atas ini suatu kita di bawah ni penting dia na yang naruh dengan ke hak dan gitu mungkin kita benai patering idang dan meeting ko kamera jeng di sini kena yang shine pengen lihat sibul jeng kena tu ini baik di sini kat bikin lagi mobile dan karakter ini dengan dan pengetahuan jamin yang bisa yang itu income la ipo day na marlada pili katang iskan sambatay ki record ki video ki penpor ba manobat ha kani ha ki pa biba kumbapa maki ki pa kinong kontan kin kontan de kalong ka ba susi kin day ban sunyeta ay ki na marsken di kongdeng di presiden Jongalan Itra ba hoy ka Patrick inang yadan ka meeting bat EDC bat ki board jo municipal ki board ki pulit ba inang yatran hi ya kaneka issue jong ka light mukha ter sa do sa desya ko kit ba kumno dangin ya tembej ban ya bit ya biang naman tao ba ya inti naman ta pembukan bat ang kaki kaliro dapat ni tepat ni di siro ba in yang sekali meeting mang ba dia kan yang dapat snong ho dapat kejingan ili halor ba ini pisah sa balik piwan di jindi ne kata bat kejing sa keno ba ai jaka ita ngan batai ngai pi dan bala ban ai jaka yano ru wada EDC ru unong laban ai jaka yano ru tang lingba ban pentre kami ka ai lingba ka town vending committee te kini siale kapur ka kontuklem bakadan ka status quo order baka ka batay ba ndai ban be yano tar haru bakanda rai dan kumway bat mantale ka state ka jomnilay kala dat pensyairo ba ka an kabangi anglut mangi lada la news nam mentakin sa pentre kamno bat ngidang ya up ya kata bat nya kerpabru hindi ya ka sokar ba kanum pen slam kan pentre kam ploy mang bakin nundan ini ki jingjia ki ba itu sila bakin wan sin kabu ke ega basam rekhe jing susana ba pin lepet ko video itu ba kitu kibre ki persang ban penbor kitu ba ai jubab ban sei ka keteng donga bat para lok nong di Madan kitip bahai ke keteng donga namal ban ya don lang batka seng ke jongki bat nia khon lang batki ban yo ikta an ti kani ke jengle ke jongki bade ka ba ring video untuk kan ka jing yo jing menjo jongki bat ka ba jing persang ban pentho bria mo yanga bat ya ka seng kalong ke aka ka balong bean
Namar ba haba kile kuntu penting penting ya itu ba song di jinggi itu. Bat kile kibreu kibam songko ya ka. Namar ba kumbi la batai general secretary bat ru president to kanikala inta unit. Nakaseng ni aya kun banyo etata central act. Bat shen ha high court ka state government kal amanjur panwan lam ni kata. Ke datang la don kata ka TVC Town Vending Committee kabantik banyak hadin balale survey bahang nu manu bansong kan ai license bat kunta terter. Ti kamdon kata banong baki riu simet ne kiseng ne kaseng di nong di madan ru kalaban ajaka ne kalaban sim no ajaka. Mo kata ka de gowe baki ni ki kena ki riu lunar ki ban song ko kata. Bat sakawai bat de ngakwa banong ba ngimnum pediang ya kani ka kom long ban ong ban sim hi ya ka an ya ti la jong ban su jat auria kuntu ban pendik iki breu ti bakamai da ko na do pas dang hadu menta mangi bat kaseng ni yeng ban yada ya ki hop ban ki breu ban kamai da ko bat nin nang yai yada ya kita ki hop da long sakat balong ru bat kani ka khubor ka de ban le sakitu ki breu Tiba persang banwan lam ya kajing kulmar, bak kajing bamsong sngan, bak kajing kulmar kusnong gatau. Bat mentang la ujor kulit, ban nikmi ganti baki kulit kini okem, kini kiri urunat. Namar ba dalai leiru, manu ru kinde ban sim ya kaan ya tila jom, bat kani kajing ko beria ya kaseng bak kiri simet kumyangaru kaan hi kan sapen saja ya kini kibalik kumne bat sa sisir ngakwa ban banbiang mamangi kum kaseng niyeng halor ke nongrim jongkaan bat ngimting yano ru hila ban persang ban kulma ban wan ban kulma jumut wat ya kini nongdi madan ru ngai ngikit mangitrekam